күндү көрәтчүләре. Бүгүнгү үтү күн ылжыта, бүгүн бихеқа ылжыттыр Петр Прокопьевич Николаев атынан народ айымжытын жетин қахайына Надежда Владимировна Николаева. Надежда Владимировна үтү күнүнө бүгүн биһиги бэбит нәһилек битигер сонун гынан кепсекпитин багарабыт бу биһиги кулуппут улахан ремонга баран турар ихигер жону билген бихека бартын эхека бирихиннерияга кепсияга кулуппут директоры Надежда Владимировна. Надежда Владимировна эхека бу үләгә каһаңыттан сагаламмытай кимнәк келен үлелән эрелләри онна тугу оңорон эрелләри баһалсты. Үтө күнен болоқтун баста буллах чинеген хилеген олоқтақтыра. Онтан бары биле исте көрөһө жаргыт болу бу куяр ситиминнеңе, WhatsApp платформаныңы сононнары исте биле жаргыт болу бу бүлүү улуухун жахалтатын бахарытынан Алроса компания сүлбе быргынын нехилектерге бахарар субсидия конкурсныңы терген ыппытын. Бу субсидия буна төт хайысканнан конкурсная отбор болбута. Оны бихи 2 хайыс катыгар конкурс документ хамьян туттар быппыт. Оны кудук материально-техническая база бытын сайыннарыга 600 тыгынчы суммага музыкальная аппаратура ыланалары звуковой. Оны тахынан 2 хайыскага болна 2 заявка берипит. Онтугавыт социально-культурный объекттары капитальный ремонугар, оны реконструкциядыгар болар эте. Бу заявкалар битиккеннере аспыттара, оны хайын ол тендерга ыйтан закуп оңорон бу билигин алтыны ыйттан үлелерин сагалатылар, хата халламыт улаханнык тымныя илигине бу жебит эркине сүүлбе түөттүнүгө барыта полностью уларыйда. Бу маны Борзова Елена Семеновна ден Жукускайттан бәте индивидуальный предприятиялар олаттар келен түрген тарган соғыстык уже тутан улардан бүттүле. Оны тахынан онтан бу 2 тәс тухары ремонт бара турар 2 бригада келен үлели сыджар үһәтәскә үс қос эркине үрдә оны мостата оны оты көһә улар итен үлете бара турар. Оны бона Жукускайттан Петрова Елена Алексеевна ден индивидуальный предприятиялар олаттар келен үлели хиджаллар түннери күнүстери. Онуттан хамай тутақ қоспыт жону көрсер көрәтчілер бүтін көрсер улахан қоспытын салбытын ремонтан сағаланыр әлілер. Әме әркіне үрде мостата барыта олар яқта ота күйе. Онан үләбіт тетімнәқтік бара тұрар бұл көрергі күлдік материал баға кәлән тұрар. Бұл бейге Илдар Хаммад Айсен Сергеевич әпітілер 15 чышылаттан сетінніктен ақылдықтаға тибет. Оны бұл бейге кәткебірічінен ремонт бара тұрына сібәстен хем бір көрәтчілер бітін күтті онлайн сетіментіңі куярныңы көссебет. Күрдік дивиден үбін тырыға нехилектерге, муниципальный тірілерге сүбе бір ғанын түңәти конкурсная субсидия курдук бахармыттара олус үшүгэй деханыбын холобра социальный хабаннах арас терехиннери буланнарын олукка киллереннерни хилек сайдар тупсар. Онан туханаммын ката бу экранга такыбытынан связьтан туханаммын район себетін депутаттарын гар уанна Сергей Николаевичка бе бахалык улуспут бахалыгар улахан макталбытын кертебит. Мен Надежда Владимировна метитер Хөбіләһәбін, тоғал едекқа бұ дебеден ұрут манлық тырылды батағайып боллағынан білген бұ бігеге бағалық бұд. Тыз елдерін өйен, онына бұ бігеге депутаттар бұд. Тыз елеме сайдықтағын өйенлер манлық бұхарымыттара бұ бігеға құлып бұтығар. Отут 3 сыл болман жа еремоңа бараныреліктен бігеге сүрдәғін ден үләхеттер да ұлықтақтар да өйеребін. Надежда Владимировна, оттан бұ бігеге жон мұлт сәргебі бұқа бары бұ Үйері болтын кәндеттен аңажылла батақпыт, ұратты бұл күліп тұтығар. Бұл үйлебек қахан бүтән бейі бұл. Бұйыл аңажылы манна көрсек бұтты ден әлбәқи игер кәтән олары болуқта, ондан тоқтен әппеттен әтет. Муниципальный катрагынан бұл сыл бүтуде барыта бұл үйлі өмірітен барыта бүтіоқтақ. Онукынан баран биһиги боне бу ремонт кеннеттен кекке проблемаларда болан халабыт, эти акылын тоғысылдаға кейбет устулар быт, үксе алжанан, әргерен, кихи күйен олар бол біле, хаңан оңылды бұт мостаға, хаңан оңылды бұт залға устулар бұт кейлер условиялара боқ. Бейтін болағына оператор үлетігер операторскай от күйестарды үлеті әме оннық жақа алан қалар күрдік, онан
Туохта гене петир кыгам хуох, тон ахыллаха тыахпыт гынан эре үлебит өссө даганы наоборот биле каскардылаатах бутайы эбилле турар курдук. Оттон оңотторон барытын үчүйдү оңоттору канада бу бачча үпкөрүлүбүтүн кенниттен оттон мен бэмеме бу клуб киилергер даан үлелээбитин билинде тең өлөги хитчабын бу биһиги устулар бу киджек сүрдэнер гереннер бу көтүлүү хагана үксе даганы айджанан тахайжа туралдар билигин оноттон биһи бу бачча чүгэй сырдык клуббутугар аман устул болор окпутта оноттон хаңа кирейлерге орорбут болар диэн багаһанаабыт оннук болбаттана дирди бу Оннук. Быгаттан да дахаммыт манна биеха бу сырдык раз файылаппыт. Оны суяңдан хана жылбытын манна даганы кыркый мероприятиялары ытык боллар. Оннук боллаага туох пармент биятени оңорокпутун сөп оноттон билиңи олох ирдебинен даганы андайн үйлер үшөтүп бара тураллар биһиги клуб буланын толорон иһэр онон биһиги туохтан дэңибэппит бары теңге болуох тиибит уонна оттон үлэ күстү оргуяр онон барытын кетеһэбит эринебит күүтебит. Она күндү көрәчүләбитер багары тибит бу жаң жахак биреметигер бебе атын карыстаның салгынга хыджың чеген чепжик болуң ден баханабытын этетибит. Идиңнериң иһин макта. Үтүү күн гыджытынан бихиэха бүгүн болар. Любовь Григорьевна Сивцева кини бихиэха Бойтенешевский нехилегер кураторынан анаммыта. Я Любовь Григорьевнатан бихиманна гитяхпытын багарабыт эһиги бу бихине эдек битигер кас күн келен үлелигинни кастан приемнугун баасы бирихинегенди. Так, бу неделяга икките келебит. Вторник, четверг, хасырда 9-тан до часу келен үлелибит. Онтон манна карадык караханялан болом 2 частан кеһе бескеле, онна ол кеһелек узактар бір хаҗа. Ол гызактаргар эң колу бара коркайдыр болган ди. Иди манна. Манна ыңырдактарына бу үле жаһан битиде барам. Септе. Аха. Таби бигине идек бит оттон бираска сүрдән наден олорор, онан бу үрдүгөрәктә бирас терапевт биттен биге сүрдән ген астына бит. Онан күндү нехиле голоктоктора эһеге истибекке курду. Любовь Григорьевна эһегини неделя 2 текелен приемдурди. Аха, онна келенге бяга сүрәт якты, консультациялар кытын сеп, оны берерге кини берем. Ütü gün biribit büyümlü gırcıta, bihi olokta oskolovit, obajı uçutala Vladimir Vladimirovich Protopopov. Vladimir Vladimirovich'ten men manlık eğitim barabın, bu ağaya konuktağıda bihi oskolovit oğuları Respublikanskay kürektehige ulakan sitihilenen, sitihiden bitten isteyipit, ondan bihi bu oloktağıtırga Vladimir Vladimirovich beyde bu tuğuk kürektehen kıyılak bolbutların, Онна хайта кыттыбыттарын туһунан эһиэка бэйэтэ билиһиннэриэҕэ. Бу күрәктеһи бит защитник отечества ден күрәктеһи туох онлайн системанан барбыта, онна буллагына барыта 5 этаптагыта. Ол буллагына онлайн ден аттан туох бар күрәктеһи битен барытын устан бараммат, видеоға устан бараммат үппөппөт, ол түмөгүнен буллагына онтак Якутская судейская коллегия туох бар көрүңнери барытын, каз биди көрүңнөр тустугунун судейская коллегия үлелен, оны быһаарбыттара. Барыта буллагына 19 команда кыттыбытан, Якутская кураттан, оннуттан эти Ирак булуң улуһуттан быйыл бастыгынан Өлөкмәттен, Өлмәкөлтен, онны өлүтүн кыттар, туох горный буга, Нюрба, Мяханалас, Усалдан, Татта, улустара кыттыбыттара. Бейеттен команда бут эти боллаганына күрәктәһи бит 6 аксыз класс оғлары берден быйыл кытчата. Урут боллаганы аксыз 10 класс оғлары болачылар. Билеген боллаганы 6 аксыз класс оғлары берден кытынны бут, онна команда составыгар барыта агыс ого кийлен кытынна. Этенне би Диляна ататылыр боллака Алексеев Тимур командир бут. Так, Маныкин Артем, Черкашин Аян, Николаев Эрсан, Николаев Ренат,
Ренат, он Михайлов, Леня, Ренат, он Леня, те алтыс класстар, он икки кыстақпыт, Николаева Саяна, он кен Корякина Нургияны ден. Ола саңа составын кыттыбыт китти. Ити оғыларча сорохтора саңалар, сорохтора біліріңі өкіндіге әме кыттахыды бұттара білірің өкіндіге әме хетежі састағы оғыларға патриот ден байыннай күрәқтегі болбытыр, улуснай күрәқтегі болбытығар, оны очна болбытыр. Отта быйылгы Онна күрәк баран кыттан бастағы бұт, олейін ете сора оғылар кыра бәлімден еләқтір опыттақтар дер. Отта быйылгы күрәк ата кимден? Быйылгы күрәк бит ата защитник отечества, эти 14 төгілін кыттар күрәк, урут бейі, эти онлайн бейі быйыл саңа кытында бұд, урут защитник отечестваттан бейіме қастада кытты бұд, барта бесте кытымы бұд. Бу кола бара. Бу колар бу динягы баяндан күрәк кайын опсена те менә фаңалаз горны кудуктар сүрдәк кыктак оны жакай беренен илә команда булат. Биге сагаттан киндер инлектә хәҗәт булатчылар. Быел да бу күрәккә ким бастады чыгыны? Быйылгы күрәккә туахмая ханылас Нижний Бестян командата. Руководитель Нестеров Андрей Андреевичтен. Эти болдағанаттан әрдеттен ұрыққаттан біліңе дылы күшті командаға кейлер команда. Мен қанлық командалар заявка бербіттерін көремін аттан хамы күшті команда әтеден санағыттым. Түмеге дондық күрдік болла. Олы 19 команда кіттібіттен бар көріңе бартығар местелесті. 100 көріңе бастықы болла. Осы әтіміккі 9 бағылақ. Опсена бу күрәккә дә тоқы күрәккәсти. Күрәктәге билгеләре. Күрәктәр бит боллаганы бастакытнан строевой мотор, иккеһинен разборка, сборка автомата, үсүһүнен челночный бектен, оголар челночный территория сүрелдер, төрдүһүнен викторина ден, викторина бит темата боллаганы герой гражданской войны генета. Онна командаға bir вопрос берелер, сөпке петтәтен 5 балл, сыйға петтәтен 0 балл. Онна кола бара команда барды кытта бире. Команда барды кытта. Ким билеген беттер булды. Что где когда курдук обсуждайдан бары непетин берелер. Оларда бара командадан булла. Команда. Онна битеге таппыт презентация. Презентация ден булланы те сахасыреттен бар бут геройдары Жеребьевкандан бертеләбіттері, Бияқа Лорин Михаил Васильевичтен Сақайреттен военкоматтан ырылан бар йотчик туғынан тевеспеті. Ол туғынан бұлдағаны Лорин Михаил кәпсияқтағы тебет, оны кәпсәбіт презентация бұд түмігінен өз месті болды. Дәбірімнен бараңыз оғылырын төһәбәт көрдіріне Бедилер диханатын кыттын, бартын туғанналарды өссі, хорок көріңі өссі кыттақ кытын ари. Қайдан көрден бәтлер диханатын. Бен хана қайдан тоғыттын көріге? Бастықы кытты дейті қыттын, бастықы еті республиканскай тағымна күріқті дейті қауылар ол шүйді кытынылар. Ода ойнайын бен. Ол шүйді ғаға. Еккес месті болып бүттен ұлақын көддірей бұлдады. Хана оларға. Хана оларға. Оннаттан қолыбыра бейге Бидилен көрімдерінен Аллахқа строевой смотрға ол же Нижний Бестяқанты 2 болды бұд. Челношный сөйлеуге бастаты бұд, опсайына. Бары сөйлділер. Үс оға үйбіді. Оны любой командаттан. Презентация бұтыр әпетін күрдік үхіс, онына болағына бір викторина бұтыр әметтің бастықы. Хөпкә петтәбеттер бастығы күміттер әті, сыйға петтәбеттерді мұл бақтыру. Ата қолорите де Чернушныйғы үс ол командаттан кітті кімнәқтері де бұл бастағы тоғылар? Бастағы тоғылар Алексеев Тимур, Манекин Артем, онына кәрәтін Нүгияна. Bir kыстақтар. Бұл көтчі малығыны бұғытнан 2 болғыты бір кыз сөйлетін. Tabii bu oğullar bu, tona bu Salayatçı Vladimirovich, o sene bu Sübda ustuk kendine benimlenen, ben benimle taksit olduk da, ite online diyen kürek Sübda ırakat, kıttar da ki hiyaka, benimle de ki hiyaka battı. Ondan da oğullar bu tabi hemiyattan ulakan sittiğini bağara bu. Össü toğbular nakıtı, kadına, tuğuk kürekler bulak dağları buyur.
Отовонна боларын курдук сылайы, боларын курдук защитник отечества көрөкте хебет февраль ига болуктах. Туах билигин боллаган ата бу премия битнен кайдак онлайн ду, очно ду болары пока билибакка турар. Только болаанын болар, сылына айде көтүтүлүбакка болар. Оннотон онны улахан класс оголора кыттыктактар. Аксыз онус класстар, онны кытталлар. То онны беремнени үлете кыралан баран эрер. Декка. Бу күрәккаттан элбәк үлеләр, презентациялар, видеороликтар булыкта, оннотон быгай оскола команда түрләр булыкта. Хамыя кимнән үләтләр онны? Оскола камыянтта терелленләрдә кимнәхтен манныгатты баппын оскола үлехете бардакытты. Учуталлар баракытты. Онан булган түгеннән туган осколам коллективы бе командасы тегеләхте кытты битер улахан макталдым тетеп. Онны боллады. Энес көтүн командан бары бир түмсүләк булыктан оттан бары кыян бие олар бутатты бу шүдик кыттандар. Республика эмек пламя ата үттүк тоққа аттамытынан биги астына бит бир тулактара онна төрөптүктөрө. Оннотон Владимир Бен өссө то булан накын ити күрәк тахынан кулубара бу пламя клуб. Боларын курдуготтан сылайы класстары кадыларыга смотр эти 23 февраля смотр песни строя күрәктәй болар. Оны тагынан аттан быйыл булганы улуснай буланга киллеттер бит бәбит эти өрү жамжахар ахары болар ошна эти патриоты ден улуснай күрәктәй терияре дебит эми февраль саңатыгар. Оннан эти ол быйгыраттан республиканская хамилахан защитник отечества күрәктәй терәттен белемнән булды. Владимир Ильич каптаните сырала үләм саналынан кыйла кутула курдукунан бигеме эгеректе тәңгә йөртүнү дәстәбит оннан бие ола бутугар бу кабарыны хедегеме ола ситилеренен кен туттабыт киндер төрөпүттәргә тәлиям бу оларын поддержкалакытын беттәргә мактанабыт оннан бу кемгә бу кабары дурулай чеген булыккайын онна өссө даганы пламя клубтан биге ситилере күдәбит.